Venga dessi, ne volto butti! Ajde, Guska! Dali! Ja! Zadnji bolj idi tu, sem, daj. Evo ga. Ja, idi Guska, ljudi! Dove grano? Centar, centar! No! Bravo, Bobi! Bravo! Trenutni rezultat iz prvoligaških igrišč, Krka Olimpija 1-0. Ja, ajde, Bobi! Končavanje srečanja šestega kroga tretje slovenske nogometne lige Vzhod, Dravinja Kostroj Grad 5-0.